Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Komisi benta ban pemi pisa na benta ban no senyang syaki skol ki baai ke jing syakri bat ke jing hikai syaki briu ki badan jing dunah ki khotman ka social and economic life development jong ka kasi jantia Presbyterian Synod Sabngi lengba ke agency for sustainable development initiative kala penban ban pelong ke jing ko mare ya ke balatip kum ka Shillong run 10k ha ka shpotrek unailar mentaus nam arja ka khandai ha ka ni kidong ba Shillong ya ka ba on sedang na madan polo Shillong Director jong ka Social and Economic Life Development, Reverend SC Dengan, ha ka jingkran baginong patay kubor ulay to, baki skol kiba ka KGP Synod Sabngi, katamu ban pemi pisa lingba ka ni ka jingko marethong, kikintop na kabanta ka Mayrang Vidya Jyoti Inclusive Secondary School, ka Community Based Rehabilitation Center Mayrang, bat ka Reverend Amir Kha School for Disabled, kabaran Hamaulay Moro. Katarek bakhado nagabanta ban perong kerteng hakani ke jeko marathong kan long haka pratarek unai lari mentaus nam arja kat khandai ka Social and Economic Life Development Department SELD di jongka Kasih Jantia Presbyterian Synod Sabngi lembaga Agency for Sustainable Development Initiative kala penwait ban penlong biang ya ka Shillong Run 10K 2019 haka shipo tarik Agos arja kat khandai por san Shiteng menstep kapan sedang na parking lot polo. Ka team juga ni ka run ka jongi kadai run with different abilities. Bat ka jingtmu juga ni ka Shillong run ka jongi ka banengkong kalong ban pensu tu ye ki jing bat ya ka jinglong rengkat dor ki briu badan jenakit khotmat. Bat ka baar kalong ban penmi fund ru ye ki project ki bakasnot kala seng na ka banta ki khna ki badan ki jingduna ki khotmat kata Mayrang Vidya Jyoti Inclusive Secondary School Mayrang, ka Waipat ka Community Based Rehabilitation Center Mayrang, bat ka Reverend Amir Kha School for Disabled kapadan ka mulai. Ka Shillong Run kadai kabala sedang nadu ka senam arjar katway, bat hakini ki fratli ki senam ki baladat ka jing penlong ya ka Shillong Run kalong ka bayat bay jeriti, bat kinong isimenta ki bakambun ki dai ki kena school, wat laki rang baru ki isimenta bhang. Ha kani ka sin ka pamenta nadu ka organizing committee bat ki committee paper joga ni ka Shillong Run ka jungi ngilai kren bha na ka banta ka jingpun bha shushu ya kani ka run bat ha kani ka snam daga jingarap jungi ba bening star lkhoi ngin persang kat pala ban pen bha da ka ba enle registration da ka offline bat ka online ha ka ba ya ka online ni dangran haka proses mentah bat ba ni kemilenti ba ngila ban pendap shwa ya ka bangin penlong ya kini karon bat ya kini kila ban check haka website ke jongi www.afsdi.com ngila persangro ban penhe ya ka prize money kenang ban kring ya kinong mare da ka bangila bu ya ka kategori nado khat prasnam hado laiposan snam kum ka open to all ya ki shinrang bat ki kenthai bat ka first prize kolong san pohajar, second prize kadai lai pohajar, bat third prize kadai ar pohajar. Ya kiwe ki kategori kandon ka trophy, bat ka first prize kolong san hajar, nangta second prize lai hajar, bat third prize kolong ar hajar. Shushu ya ka chess number labu da ka electronic timing chip, rengkat artli ki timing machine. Ya ka Shillong Run lapan mentah haki drupli ki kata kalong ka nekong kalong junior under 15 years kumur ba contation rang nanta khatsan snam hadu khatfasnam contation rang nanta laipusan snam hadu sopusan snam contation rang sopusan snam shejrong contai batsin rang nanta kibriu kibaran junat khatmat kumur ba kawai kalong junior tangar kadan ikini junior hapo khatsan senam bat senior kumot ba khatsan senam sheneng kentai bat shenra ka tarik ba khatu ban register kan long haka praterik Agos arjar kat khandai bat adu ka nyau hadu khandai tarik Agos arjar kat khandai kila ban wan sim rupa ya ka chess number bat t-shirt na office juga KGP Synod Sabngi mission kampung Mokha tiga dor juga by registration kalong ni ya ki junior ni labu
kerpang laga jong kidon ki lokal senang dapat kidon ki outsider ki banaba ni bu laga jong kadwar ki lokal kumut pangi penyet di junior hapok khatsan senam tolong ba arspa tengkai ki lokal outsider kumut ba lai spa di khatsan haduk khat prasnam lai spa ba so spa nang ta lai posan haduk so posan khat pra haduk lai posan san spa ba ru spa nang ta lai posan haduk so posan san spa ba ru spa nang ta sop san seneng kumot san spa bat terus spa di yaki beriu ki badon junat khatmet anum dan kam ka kandon ka free registration dan ta joki bad yaki registration form la banyo na kini harum KJP Snot Setni office mission kampong rubak sports unsok sun shillong TK electrical smolai sports center polo dasal sports lain kha SG enterprise jaya yudon katu katni ki jimtha ka wedai bat ni ka ron ka jongi kaban kong kalau kinong isimenta kita iban pong ya ka chest number kinong isimenta kita iban cross ya barok ki checkpoint ki ba nagaliang jungi ngila penbet dan record ru ya ka chest number jong barok kinong isimenta kinong isimenta ki ba fail ban cross ya ki checkpoint dan syaweng kinong isimenta kita iban wanra ya ka bat certificate kat kum ki kategori ke joki nanti ki beriu badan jena hakit khatmet kita iban wanra ya ka disability certificate nang ta ka way pat kadon ka marking man ka kilometer ti ka age limit ka ba ngilabo pa ki ba ritam ki ba de bani shimanta ki de ba long news nam shane